tayo panarang ba? No, sorry, panarang ba? But ibadang religious secretary jong PPC Paris Pastoral Council jungi kin audio okay sa jingin mau Ay, sikintin. artis ang tirung aja. So, ko na ibadang secretary kantin naman ta jong ni okay kanika sini. Bahag kateng jong ka Paris Brockway. Wala ko bangkit. Bahag kateng jong ka Paris Brockway, kamtam jong ka PPC Padarangba, Father James, Father Gilbert, di head catechist Brockway jong ka Paris, kirangba balang, me balang sister. Baki paiba dan ke Paris ngi ai ka jingket bok ke wiang ka jing kublai ke ku kerdo ya ka balang sedong hapo mau semai. So tenat bagi dang ken mau menu kalawan ka de jinget. Kadang im ken mau ya kanong rim minum la banyak semat. Ai kublai ya barok khat ki nong pek nong sumar khatam ke ramba balang. Kinoilam ki bibi ki sang samla sang nong keme sang ramba jong ka de ka balang senong hang ni. Ibalakit kia, baka di kasngi kan long kasi bansa jikan mau, kasngi jong kajingjo. Di ngai kublai kam tamin debis, mo ibala sanut, kan play umau, kan ot uki. Tatong ina agi tapti ka ba? Jam na kamanta baro kipagba jong ane balak. Tinggal ibang uki kan am krensu kublai sikun. Tagnya ono uki. So, menta oi panarang ba ibadang gitu ono. Padang oi la ibang pelat sebab no kan. So, tagnya ono to. Kan ba kita ot ai sakti ba kejak beli we. Asya ketian suai panarang ba. Ay, berapa pelang ke? Panarang ba. Berapa pelang ke? Berapa pelang? Ay, berapa pelang? Saya apa masih bis kan? Toh. Pasti kan? Sakti, hey! Ani bis kontrak mak. Oh, sandur, hey! Ay, badan kayaknya. Padang nang mobil apa? As mabudan kami dah. Oh, sakti, hey! Oh, hati ay mabudan. Ay mabudan le sekretari sampai sering. Sakti, hey! Sakti macam dah nak tahu sekretari sampai sering ni. Kaya deh. Dia apa? Isi kelapang kam segitu ki ini pada benda kam sahai hambu ni tu ni. Tak boleh sebut nama tahu ni. Nama ni tahu. Berapa baca kau semua yang hilang pos sekolah nama tak kerja bang. Resipon bani bis.